Tubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade shila bakta kalong ba ngi na kale ka jongi ka town war ngi ong ba ngem sim shong klik ti ngi persang banwa di kijing tip kijing sisa gini kita nan nong chudong namar ba ngin su le rumah ya kan no klam de sung tho klam de tip de sikum kiri orang ba kamlong ka ba ha te hagini ngi na kale ka jongi ngi le persang man ya kren ye ki senior advocate ngin nomri thok teng ne arngot but uwe na pe joki long non practicing advocate hato suya tu yingi khnden ngi ong yaki shapang kene ka suspension yaki ne ki police personnel arngot they very emphatically kini ki arngot ki advocate ki ong ba bali bomla of CM ban suspend ula ban suspend but ya kata na kalian ko jong kini yung to fingan di persang menyarap ipi kum keton dobar ngin penyo alis ke ngin susot na ka blue book kedon kan ni ka jing tho hang ni khanang ba pin kham yo sung tho te ki ai kan ni ka jing tho hang ni to ba kila sot na ka blue book di bentai bahan haneng ta ka paragraph ka ban kong ta kam da dron ka kam kata ka suspension can also be ordered by the competent authority pending a departmental inquiry into alleged misconduct. Suspension of this kind is an administrative measure. It is not a punishment. But generally, suspension should be resorted to where the charges are serious and where the continuance of a government servant in service pending an inquiry is likely to lead to disappearance of material evidence against him or cause further loss to government. Kita akan lihat kebangi yo na kene ka blue book ke bagi penyo ki perlok kini ki advocate ki penyo yang ni. Te dang benne ke ban ai kene hangi. Te ngimla bangin le kumno ru te ke coincide ba menta ka singi ya kendu kum ka taun robar. Te ngira kene ka hakmat jo ka taun robar. Ba na kalian ke jongi ru ngidon kita ke jing so Kaya long jing pat ke ba don khmat si em ba umlaban transfer ya kin elene umlaban suspend ya kini kata ke jing kli ke bangi ngebo kum ka mulai tahun dorwar namar boros ka tu ngi long reticent ha ke jing dei begini kadang ko long namar ba ngem sung thu ba tu kren dak moi tu on dak moi tu ayak jing mod dak moi tan deng le kan du kini ki senior advocate kren dak ka jing ke confidence ba boleh CM umlaban suspend CM the competent authority hang ne kat ko jing jone tien he is the competent authority umla boleh ban suspend penre hang ne ka jano yaki central services kemut ki IPS tele ragol kom taru pila ban suspend tang ba pina kamen shimia ka approval na kaliang jongka Ministry of Home Affairs laban le ikata tang tip usia in the meantime ulale na me kata but nga shong ke ne ke chief minister udon ki advisor le ne ki officer ke jung ke ha le bin brief ke ne ban pani ke ne ka provision ke bodon hapo jong ke ne ka blue book but ban ong ba sir pila ban suspend ke ne le ne what ya ka approval na ka Ministry of Home Affairs shwa bin suspend ke ne te ngam tip chief minister ulale na me ki ne te kata tingin mala setiap bangi kan ong tang ba na kalian jongi amde bangi penbut ye no andre kade na ka jing wajing tip jongi hi kum kata normal ni akan du ye kini kisina advocate ban ngi yo menta ye kene ka jing tho na kalian ka jongki hi bo ong khang ne the competent authority should lapana kam lakatien should kulang very emphatic should suspend an officer who is involved in a criminal charge. Kene long very emphatic, but come to show kuban ong ba the competent authority may suspend. They la thoughts on the competent authority should suspend. Come they must suspend. Then they marba ki central government officers IPS Tena markata da ki ong mapidan ka mani oru approval
naga Ministry of Home Affairs. Te hakan ni sini ke bangi kendo yang Chief Minister im semyong ban bu ban place kini hak mat jung ring nges kham ban lengba jong kan ka kubor ke bangi am ta hafi lengba jong pi na try kan ka message kan le Chief Minister bangi kong ka ton do baru ni lengo ke bele na ka liang ka jong pi kum Chief Minister bele ba phim la ban sik ya kata ka approval na poka Ministry of Home Affairs but ban suspend manmar ye kini ka bidon kti ha kan ka jingya siat jingya penyam kini ka have a definition. The competent authority should suspend an officer who is involved in a criminal charge. Tu siam gede puli bahai kini nga yo na ki parlok advocate kini kita ki bon pernah dang mana kadang yo kini kan di tang balik orang hangi yang pek la kala kom nuru ngim de kwa bagani kanda par seni sitai teka shlong ka Jingïap na kaleng jongi ki senior advocate ye phi kam ka taw nawan ba pin song tho namari fi ba bali bangi ngim sim take steps bra ka ta gi ni kisngi ka daw ka long namar bangi ngi dang wat ba song tho ge ta da phim song tho namar ka ong ka ting ka understanding is the beginning of wisdom te ngi na wat kan ya jingtip ngim la ban suya mil ka mi strop ban su pertala ka perta suspend kini kita tip kemala na kebomla na rementa lengba jong kajing discussion but kini ki senior advocate but when penjong ki de u kram practice menta tene kala kajing mut ba why not the chief minister as the competent authority should suspend ya kini ki police officer tede na kata kata ko ngi da ha kajing lang jongi ngi rai banda bangi kren pi kini ki media te ngimu dun bu ikani ro ko point wana kalen ka jungi ro ngi ong mata banda pa kala yo ka jing sai ni kini ki ba kham ya song thu ka an ka kanon kan tai banda pa ngi yo ka ni ka excerpt jong ka blue book ni sanot ban ong mata ne ba chief minister ngi lengo ba le chief minister shim ya ka ni ka step he should have taken this step but kila de ke number udon ke advisor but ke officers ni ka kila de bani ban brief you ban yeto you ban basar kadon ko bukum kani haka blue book ba nakaliang ka jong ka competent authority be it the chief minister or any officer ba kilaban suspend ye kitu ki Pulit ila long ru you la kum no ru at least tang ba phi la pan pang ye ke ba filale taken steps against them what tang ba phi transfer kata kalap ni dakkan lian bana kala jong phi lo serious but they will do something against them then they tang ka transfer ngim sim yo song ngim sim yi tenga tharai kamdon ye je transfer then they ha tu ko singi ka bangi kan do mo yo chief minister ngela kren do kata nong ba bale ta shu transfer no tengim padio ban ya kren ni ka advocate ngi ong transfer no te ndai menta ban da bangi le yo e ka jingmut na ke advocate te ngong kenya kili kenya ka government ke pelong ya ka government ba kamla ban sim ya ka step panong ban suspend ya ki